U sredu, dan posvećen časnom krstu, 11. januara po novom, a 29. decembra po starom kalendaru, Pravoslavna crkva molitveno slavi svetih 14.000 mladenaca vitlejemskih. Zvezda uputi mudrace ka novorođenom, a Irod posla nepravedne vojnike ljute, misleći da ga ubije, dok kao mladenac ležaše u jaslama. Živeći u svakoj raskalošnosti i razvratu, vladao je judejski kralj Irod, kojeg je na presto postavila rimska vlast. On se nemilosrdno obračunavao sa svima koji su pretendovali na njegov presto. Najbliže saradnike, srodnike, čak i sinove, on je zatvarao u tamnice i surovo ubijao. Irodu je naročito smetalo što narod kojim je vladao u njemu nije video pravog cara, jer on poreklom nije bio Jevrejin. Kada je od mudraca sa istoka čuo da se rodio car judejski, odlučio je da ga ubije. Rekao je mudracima da pošto ga nađu, dođu i obaveste ga gde se nalazi, da bi mu se on tobože poklonio. Mudraci, pošto su se poklonili Bogomladencu Hristu, nisu se vratili iz Vitlejema u Jerusalim i nisu obavestili Iroda gde se nalazi novorođeni car, nego su se po zapovesti anđela drugim putem vratili u svoju postojbinu. Irod je upotrebio sva sredstva da nađe tek rođenog cara, jer je zaslepljen vlastoljubljem, želeo da osujeti Božji plan ubistvom onoga čije carstvo nije od ovoga sveta. Sav trud Iroda i njegovih poslušnika bio je uzaludan, jer je Josif, upućen od anđela, zajedno sa Bogorodicom i Isusom, otišao u Egipat. Razgnevljen što nije našao i ubio onoga koji mu može ugroziti vlast, Irod je naredio da se pobiju sva deca vitlejemska, jer je u svakom od njih video potencijalnog protivnika. Tada se ispunilo proročanstvo Jeremijino. Glas u rami ču se, plač i ridanje i naricanje mnogo. Rahilja oplakuje decu svoju i neće da se utješi, jer ih nema. Sveti Jovan Damaskin ovako je govorio o tom plaču. Majke koje silne bolove i muke pretrpeše pri rađanju svoje dece, sada seđahu kraj leševa poubijane dečice svoje, s raspletenim kosama, podižući ruke k nebu, kose čupajući i glave svoje pepelom posipajući, nebo za svedoka prizivajući. Svete mošti 14.000 vitlejemskih mladenaca, koje je pobio krvožedni car Irod, čuvaju se danas u Vitlejemu, u paraklisu koji se nalazi u porti saborne crkve Hristovog rođenja.